Fatalo fatu le ainga le atua nei a fiafi. Fatalo fatu fo i Karesia Grace Recipient Community Church. Ya, ma lor so i fo manuia. Ma lo fo le lange ma. Fa aftai fo i le atua. I lona alo fatu noa ua. Fai pea ona. Tidi loa ina pea le tatou wola. Si o mai nei. Lia so. Ia, mi ia le li. Ia lona alo fo mfai fo in tatou to fei loai. Ile nei vai aso ia le Tatou Talanoa le Uso. Ia ma lor so i fua na sunga pasta. Ma so i fua na sunga. Efeso Fonoti. Ile li ta lo fa fu il Tatou maftanga ile nei. A fiafi ta mama tina ia se o fu nai fa nau. Ma lor so i fua. Ia o te manatu le nei a fiafi la ta Talanoa fu ina le ni fesili manitali afghan o le Q&A e po la sa o male me e fu le toina lo le ri o lo Tatou Fesoasoani na anga e ta por kala mele nei a fiafi o le fesili mo mo lo sunga pasta e ku sa mo ne fiafi e le vai ngo lo la un le aso sa e fa pe ai o le moe e a mai i le atua lona la winga la o le moe e le a mai la i le atua e ma fai ona fai sa utala i le tulanga lea to i tala ati le lea ia taime vafsi pasta o tulanga le na ia wa lenga feitau ia le passage na salamu se la lu fitu fa po luanga ele tala nga ele ufapia e fapia ona avatu e ele moe ilana pele o inga avatua o le atua ia e tu sa la malofsili o le moe mai le atua ia o se mea lofa le atua i le tangata he gave the rest, he gave sleep to his dear beloved, to his beloveds ile nga solonga male tala ar salamo nga o le autu ato lava male fa tanga menga o le tali tonunga ile atua our trusting in God, our faith in God. Ave mai ele au nga ia te auto ona tula i le vave au i le tai au lava ia pole ala po le vave au a koinga moi o karangoa i le ngalui te melo la ia leo karagos pa ia ma ai le mea ai o le tinga ngoingo ma ko ile lava se malolo o lo tulanga la tona ia e kaunga lava se malolo ave me karagos pa ia e avatu e ia le moe i lana peli no informing mai maul fa me ia informing mai fa me fa la mai maul ke me ke so nga lai ma le lava sa malolo yo ia fai fanga view me Tatou se si ke mi se si anko fa pe ke nga lue fa solo a ko nga lue ki nga inga va veala ko nga moe e mau lava la malolo pe afa pe langa ya ui e tusa ma context ka ngo le fesara mo pe afa pe nga ke nga lue e tusa i malo fa tu nga ke nga lue e ke do fa lango lo malosi ala fa lango ile tu so e lua mea o lo nga lue tinga inga o la ke fa lango nga lue nga o lima malo malosi malo nga lue tinga ina o nga ke ka ko ile tu pe ka nga trust in the Lord and lean not on your own understanding, but trust in the Lord with all your heart. So trusting in the Lord with all your heart, ele mafai onga ova kasi ma lean on your own understanding or lean on your own strength. So le wingala o le talanga inga o le moe o le mea mai le atua. Po le alava le whaingai whai i loa i tātou. Wai le mwheskanga ka ele fatu tu ele atua onga moe le lei. Le wingar kala ele mwheskanga ona moa sona toa. Mo sona to manga po songa file mu tang ve lave vesin ma va for instance a pelo ka ika ele va pele anga ma o alonga ka va pe o isika vale le o le sis fulu pasile i ele ngo fo le o ma fo ka va singa po sa o ya me avka vale fai po le ale me la le po sa o le fainga o counselor lungo kupe le ale lu manga o business me va penga ave mal ka fa sala mo i fe mai e avatu e ia le moe i lana peli le ringa kala e ave le atua le malo lo le lei ie alofa iai o kanga kala alofa ile atua if we put in that context happens o tanga te fatu tua ile atua fa ala kala ka kili mai o fa na o le atua
ku kele mai lava o e o tali tonu i le atua o e u whakirisiano ina. O le kirisiano la e kakau o ngā moe mālolo le lei. Mālolo le tino, mālolo ma le mawhauwhau. Pe o fōlinga mai la o tangata e moe le lei o lo i aile tali tonunga i le atua. Pe o karavonga le whakongo i kākoe e pe telu whai mai cast all your anxiety on him because he cares for you. Ia tu ina atu lo mea umalawa tu te popole ia te ia asia a wai manatu mai o ia. E ke alula ke mo le po o amea laanga wharawelawe o loka kongola iai e ke moe, but God's still working. That's why we need to pray before we sleep. Ke aua moe akuma moe ai. E ringi a whainga ngā mea tātou. Aro ngaltala, moe mālolo le lei. O ia mai al mālolo le lei, o le atua. Ai kupu le mālolo le lei i o tātou loto ina ua tātou tali tonu mawhatua tua. He look after us. He's taking care of our needs. O le kangakala e le maua i se moe le lei. Ie fōringa mai. Ua sili aku la le popole. Ngai lo le whaatua tua i le atua. Pa ua sili atu le whaafika auli le. Wa alanga kakole moe whaafita auli. Se me o tupu o tātou a inga. Tupu le lotu. Tupu i loka personal life, spiritual life, ia polangi. Ngā vele o mea ngā me e popole e lo lotu, ma e le moe ai. A mai kala a kuspa ia, e a vatu e ia le moe. I e ua lofa iai, if I paraphrase it, wha peona a vatu e ia le moe i lana peli. So, tātou la, not falling, o mea onga ilo kaku, o le anga sala le rest le o le anga sala le tali tonu o take care ma look after ele atua mea because o le anga sala le ali o le tali tonu ia pole fo wa la fa ko ngai ka ko aungi ka ko pole so me la tu pole o le mau le ai o se malolo ai ala ona pole ona ua uti po ua ka makele la me pa o le fa tua i fololanga le atua, pe me le atua e iai whaatasi mai tātou. Ia, sa ngofo Iesu, mai ole nei awa tu te pole i le aso ata e au. Ia, pe ole mea ngai pole ia isi, pole, what's gonna happen next time, next week, next year, Ia, pe la wal tūlanga rei kako ke mingi, tātou pole, how the next year is gonna be. Le mawaido se moi. Ie, le maua se moi, a me le atua. A mai mea umako ke popole ai ia te au esea whamekara pekero because he cares. So when we do not cast all our anxiety i le atua for ringa mai la ia e kako mangako he doesn't care. So but mea e tauna ale moe le whapele le tusi whapei ona avatu e ia le moe i lana pele. Longa a le fōringa mai e popole le skaka. Popole pele. E o wal tūlanga ngai. Ia a whawhenga kūranga whunga whapeo ka ikade. Au ka ikade whenga ringa le ainga. Ia. Ia e te umau kūwhu raka ngā ruenga. Ia kū nei de kaki kaso wunga de te uloa pe on and on. Ia ka kaunga ka husu a whoinga le. E ka kauaranga ka moe ala le usu le. O iei ko kongu i la koinga popole ngā i le mea. O le fo i ke usu o ngore mea o ngā o leo. Wa leo ka o ngila popole i e ringa ngā e moe ala pukari ke u. Yeah, that's a really good point up. As wha whare ka ingala pe la o kānka pa ie. Fia e moe. Lo ingala o le excuse le pa ie pe a pe whaalongo le mea le ka karangoa. O kāka e le moe. E le atua. Al kāka e moe. E moe le tu le moe fasolo a ko me le tu le o moe ngal ki apula o moe un ka moe pa ye moe fasolo a ko mai maul kai ale me to fa tu pe o le wingal kala ele ai am se le pole ka ke pole uma ale me o le rule by fear ruled by worry le fa ya ko o falling mai la o way e ka ko popole il tato nuina o le atua yes il tato fatua tua o mea pe ko na me vunga popole a po o so ma ko inga popole a o so a ave fai pele ngalo a ko me kon fai
kakalo maku ile ali o le fale mai ya o so fa ka la ko so ko nga pole nga pe o so a se le me fai po fif pole a faile mea ele tu sai man fasino manga ale upo ale tua so ole unrest langa mafua mai onga we gotta take God to his word ole mea no fa mai le tu mai au ko ke pole au pole pero fa teta ingara sa nga pas ya o sala nga pole singa ka nga nga ia income nga ia fenga luenga ele o secure le nga luenga but still that should be more reason e ka kawe o nga e whaarangolango i lea tu nga lue ki ngā inga usu vave kusape nga le lima i kula ke moe ai a mai ka kuspa ia whai mai e vatu e ia le moe lana pele o isi kaka e ke ofu ke ofu pe whawhenga nga whiola la ko e nga timetable whapela but God gives strength. Ole tua e anga le malos. Pero fa ko le si enko anga ki kilo i. O ka i le si enko le ki kilo le media. Le fi sa ko nga nga fo ko nga fa ko fo le va solo ki le yo kupi. Pe ki le finga nga e pe ki nga. E o wa nga fa penga. Ma fo mo le se. Me malolo a me. Ko alo la malolo ara fa ko ki le kupi le va solo se be fo nga. Ya pe o le si nga o si ko le nga ai ko nga media. Il se fa ngor fa ko ai no on la vai i ko nga me fa pere e a fo il tanga toro ai pe o me nga fa ko so the issue here ol fatu tu por ka kongo ile tu so the presence of faith is the absence of fear mar pole ole ye ol pole ole pole ruled by pole by fear ole failonga nga wa uki fa tu basta nga le ka ua la le kulanga le popoli ya ku sai fo mangi su enga sa fai ya le tasine fo yo fatu ma me lo popoli ni so temi o mai ma fo ni so fo ni ne ya me o le popoli o no o ya e kaunga o como ele ka ko kisiamo o ngi popoli o fisila o le ase me o na tatu fai ya po fa pe o le ase fo mai langa o le ase fo o le nei me o le popoli ya o me mo telenia o ngal tuspa i le nei mata upu apast o pole per kala masa ngai kako o pole tu pol masiasi e por fai mai foi o le pole me atia polo ia no sa o isi I mean sa o isi tu o pole tu pol masiasi o pole o me atia polo que really o lo ia fato nunga au le pole o le ska ela fa ko o le anga sala so o me mo la i tu sai malau no si pasa ele se será kala te lo fa fita o li kelo me o tupu o le skaka e pe lava fa ku onga o popoli popoli atua tu vale yo ala e mati la tila sa noanga a tatu ali a wa to te popoli te le tu la fo ina o to te le tu o lava e fa mai fo kele ku ko fa pe yo e o matu oti a mangingo yo o ana polo inga e a wa tatu te popoli me mo molanga o la fa tu no ina tatu oni o tatu popoli o la ala mer ke oceano ka on fai o le popoli ele va pela la problem free il ka ko langa ele va pe vo la free ka ko me fear but we're not going to be dominated we're not going to be ruled by fear e ka nga pule tatu il popoli mai lo tatu le fenga fai o le popoli vale la kusai ma ofsirpas e ka unga awane isili atu lol tatu fatu tua kusa ol fatu ole le ai fatu tua e ala o nga poli karang sa poli sa ma ka faku ia ma oi nistu lang poli foi faina fa opuna foi ole tu vale lotu ia atu vale le mautonu ia nga se lola ia le
o me fai e pena o fatu e alang kupu mamea nga e mafua mai ona ua le loa e tātou po ua ngalo ia e tātou folfolanga le atua in other words le ai se fatu tu ngalo ia e tātou family atua au tu te pole ngalo ia e tātou family atua o te le tu ua lava o tou pera o le mea ngā le kupu i waltasi leo whawhita au le ala o ngā overwhelm ia tātou i le popoli. Ma overrule tātou le popoli. O le mea o le loto ngalo. O le ngala kala. O le ngalo ia i tātou o a fionga ma folfolanga le li. Pera me whangare kupu o le whaala lave. Oso alo ma whau oso. Le oso i le atua. Ma le fionga le atua. Ai oso i lau wa ai po le ale. Le taunu unga. Ia tātou file mu le lei pe o kalanga ku spa ia file mu mai loa o le atua be still and know that I am God o tūlanga o manga o le loto ngaro la e whanga o mai ia mea nga pe o kalasko inga o ma kingilu kelu le ve mai e au pe lava ona mamo o mia tātou ona whamana tupe tātou tala lei awai ngalo e tātou ia so so every day we need to be reminded of the gospel or the word of God. Why? Because we forget it every day. And that's why il kersiano e kakau lavanga i se teimi o le aso. E vava ai po le ase se tala tu spa ia i lona soifua. Pe o ke le ngā le afianga o le iai o le upo le tui o tātou loto mo tātou mawhawhau a whemel whaisalama o teu o loto. Lau o fionga ne e yo uanga sala ia te ua. Le ale uingo o ngā kala. Ua ia i loa, ma ua ia tā ofi ia fionga ale li. O lona penge fikiranga ea, e vau ia ele leo sika ia fionga ale tua. Le ala ua i loa tātou, mera whasarama, ua o teu o loto. Au o fionga. O le ale penge fiki. Ina ne i o uanga sala i o luma. O le anga sala ai. In other words, e kusama le malafasili e ke le popole ai. O whai mei ua o teu o loto. O le ala le fionga le li e whakau i le me. A ua tau te popole. O le ala fionga le li e whakau i le me. Ma Yesu i o tau o mai te o tau umau e maftiam tinga ina e venga. O le ala fionga pa i ale tu whai mei. O te iai whaatasi ma o tau se i o tulu inga. This is God speaking. So, me langa whātua i, o le whaatua tua, e whangau mai i le i loa, po le tari tonu, po o le loto ngalo, o fionga ale ali. Whiki rola ia leo, o kako, ale mea, it's tau no tātou, nofo le male file mu, male tari tonu, ia fionga pa ia ale tua, pe o ka vika mai anau o ia, I tūla fono a Jehova. E mafau fo o ia na tūla fono awe ia so sa. A sa paki le ai, mai, I le au Atua ma le po. It's a daily thing. Lea, meditate upon the word of God. The result, no popole. Kau unga ngā, le se popole, le ai se ang sala. Yep. Pero kulanga ngā iai, atu se mara ofisi pasta o a whapera ku se tulang whawhengofi o le ala for Christiano. Simple. Know the word of God. Have faith in God and His word. He promised it and He will fulfill it. What promise? He will be with us. E ia olo ia I tātou le Fesoasoani sili. Lona ngā pa ia. O whatunuina I tātou titatalo I mea uma tātou te mana na awai. Even all those promises, ma ngā whaamanu ianga, I kako disposal. We still forgetful. Ngā lola vai e tātou. E kupore mea, os mua so pole. Sa wer kala nguku ele mangu Yesu, sa wenga yo inga ele mangu Kersiano. Onga ole mafua ngā lea. Ole popole. Ua sili aku le pole. I lo le mana tunatu I mea umana folfola. Ma whaatunu mai ele tua. Ia, ok, pasta ole... Ta me il si longkot. Ka o fo ile. Tu langa o le. Ai fa mata o ani mea. A o afo ni mafo anga masani. E ana ai ona popole le tangata. Ai mai se lava Cristiano. Tangata Cristiano. I war kuranga ngā pe fōringa mai sili e a kili o lare sa ngorga.
pe lo que fisu le upe fikau Ioane me ka ve pe solo mua pe kau solo mua le upu, that's the word, pe kau solo mua ko Keusiano le pole ngai lo ka kering Keusiano ai kau pe kau solo mua ke ka ku le pole ka wai ka unga solo mua ka ku le pole wai leo ka unga ku lo ka ku yes once we know God o nga de ai o tau lo inga le fa tu yes o le tau inga le fa tu o le tua e ele ka unga pole ka ka unga ko pulo me ngo fo le lalo ma fa le na ya ko nga me fa pen ya va pera ko nga kisha ngo nga na vivesia anu lo na ko la o fie le merenga esa no ai ele konka ko pole fa mai o ka ko lo le tu which is really true that's the whole key o le mea mara volta to langa e fa langa mara okay le ko nga kuanga ke ilo na ko nga kuanga puai so o fa nga mara volta to langa e fa langa mara va le menga pe lo chili le e chili ai pe fa mata o ani mafu anga ya le na popole tangata a mesela il Keusiano ia pe lava ko nga menga le fe me Yesu o nga la sila fia le Yesu me ye loko la uri me lo ka Yesu o te popole ile aso atai au ave mai o le nei o tu te popole ile aso atai au wa e popole le aso atai au ku sa me Yesu la wa ye fa fika uli o kai au in other words la wa ye fa fika uli lumanga but today popole mai ngai ku mai ka ko kemi ngai ia la e soa e pole le sfenga malo ele mafofa mo ka fenga malo le pe la e soa va ai le skui o nga le fe o kui le ia polo but popole me ka ko covid le ka fa ia it's more like that mo popole ile lumana o si la ka pe popole vo nga le pole ale me la pe ile la langi rumanga don't worry about that, that's God's part o lau vaenga live the life ola le olanga le wa kule tua e te ola ina la ko nga ola mata ule tua ola mafu ola usi tai ile tua o pe o mafu anga to pito onga nga e alanga pole le tangata pas pe la kosha o pole le rumanga pole ile ongo o le peace man fe I'm all those things pole but o la fa tu o ngi o ka ko popoli pela le winga o tar fie le mesa sa no o lo le tu o le kuanga le fe mai oi ia tatu lo le la fe mai o ne o to vali le fe mai o te le tu o to ai wi la venga me e popoli alta ngata pela fe mai o mafu anga o le popole le lumanga the uncertainty lo popole o uia o menga la karso o mo ngai kamaki mo no fanga ke pole ke walo se si sa ma se hippie fonga sa mo ko nga kingi fonga le pe hippie fanga le olanga pe o menga ke tosa number 1 fear si lo olanga pe a la famille tu trust him so we pray and cast our anxiety il Atua. But do we work? Of course, kokepul. A kokele olai. Kokele lalo ele pul. Ele pul. Ia Tatou. A ta ina Tatou ia fionga pa ia ale Atua. Yo ngisi mea o lisi mea ngumer kasi ile popole rangata. Ole soifua marolo inga. Ka malara. A mese au le fioki. Papel no ko me wo kensa e wala ka manga ia o popole nga va ko foi maria kwa popole al me eres ka fa peres ka ngari fia se furka sanga kensa ele lo ka diska mun ai nga va velo o leva ngoki eleni me fa ngo fia me ka ngo but that's the truth ile o langa fa ko at the part on the me ka ko foi fa ko yes we do bele wa isso wa afiero soifua ya ku mauro fa ko kongo se fainga le tua se ko e fa maua kile o yona au ia ko e maua kile va Yesu mangofo ya Yesu talo mana fionga
Ia, whapera ka kaunga wala unga i gym sil kemi ngai. Kala foi gym ia koe kuma foi. Ia ole mea la i ka koilo pole a konga le mea la ia la inga ngau ka e koleng ia. Alo so foi basta ke gym foi Eu ke alo pe o ava. Ia kaulanga i ore ngo ke de foi. Ia, so alanga wa ke rongo fio kanga ole gym wa le whainga moe ko lua pola kanga. Ia soi fu malo. Ia, ngai rovo nga. Ka whinga. Ke ro waru se kalunga foi se fu malo. No. I wish o kalu. A mea ka ke lua verso so gym ia. O le ko ika whinga o. Koea le moe va pe ia. Alu fula e whesinga exercise o ngalo o le va le gym o le ke le whinga kangu. Ia imagine la le umilanga va ngere lockdown. O makua. Pera kangu le maika. Iso. Ia wa o tulanga nga apasa. Ia o lesi mea pikosili nga ia u ilo oma fau. O lesi mea pikosili nga wha valea e popole e tātou. Sa ka whapea iasola a kakele i makua ke pole. Whape i o ka makua, whape i ngai o kakei pea au o maile asole i unga. Pa o leo longi, mai ka kuspa ia. Oi e so o tō na te mawhaia i lona popole. O ngā popo se aso se kasi. Wha umi sei kula o longa ola. O kari, ele hai. That's a rhetorical question. Mai a Yesu, mai. Ele mawhai. Popole ase i kau langi no pole, e le mawhenga pole, a mapea o enku e ke oki le aso lua oktopa, e ke oki le aso lua oktopa. Pe ke fit, pe ke le fit, pe ke au ngā, pe ke le au ngā, a pe wa asain o ele a koe ngā, ia malie, o ngā umamai e ka ua, pe o tūlanga ngā whamero Yesu. Le me mai mawhuru kemi ke pole. O le mea alo pole e whai. Whewhere oki. Le mea alo pole, le hei amu se mea alo pole e ka wha popo e singai kula skasi o lo so i fua. O le ale mea le lei e whairu kako i lo le mea lea peo karaka avika ua namba kako asu. Whaitau intat. O le ale mea le lei. Ma kua i yola. Live the life to the fullest. Leo ngara o kala leo le whai mea kako fia. Ma tua i whaao ngā leo langa leo a mea lea tua. Ia ngā mole atua. Malukako i loa. E le so langa i kua aku. Langa i nisi o ngā o ti ngā i tatutalinga. Ki ngā i okaringa mai. I'm living my best life now. Even some people wrote some books. Your best life now. A Christian should not believe in that. Why? Because imagine if this is your best life. So the next life is not your best life. You know, end up in other words, if your best life now, after this life, your best life is over. Terrible life is waiting. Pau ale mea o se eoli. Ora la fe me ka kuspa ia. Ka ke ola ti ngā mawhinga tāle o langa nei. Au loo whaatali mai lesi o langa. E le mawhai e upu o ngā whamakalainga. Lona matango fia i le langi lea. So that's why e le maangai e male biblically right le kala lea. My best life now. Because how can it be best? We're sick of this life. We're tired of this life. We're living i le dominion le langa sa. Ia masalu wala ele i lore o langa makiva la puleanga ia le pulele atua la whapenga ia o le pestare so those kind of motivational statement e kua kele whinga whaavale ina mwhase ina e ke usiano ngā lulola ia leo le si kāka loko man mawha this is going to be but no e moni o maanga ia enjoy the life together with difficulties and hardships e kongi me laulangi male ti apolo male allowance ale atua ia Tatou but no there is a life better than this life o le popole la e le kakau onga avea ma me e pulea lo Tatou wola e le kakau onga avea ma wa pe o mafuanga pole lumana pole le aso yoke pole ke uoki pole amesu ele mfai le pole nga fa popuse aso e kasi o lo ola ave mai e Filipi mo molo kasi mai awa o lo ola o ya ke risolea a lo woti o lo manuia lea pese ke sianga anga kawali ali ma se me o ke vai le pole era va fianga o la molima nga whenga mwhainga ala ku whai kākare ske siang o Yesu o le ali. Una o ia le ala lang.
Whawheranga, whainga mea, pe e fefe i le oki. Hua menga e la matia le tatou ula, o le tala inga, o le suafa o Yesu. O le maria le vese le pau ko ki ki. Ai le mea le o le oti, o le oti o lo manuia le. Ke le ngā maka ili ke le o me. O le oti o lo manuia le, wala, o le oki o lo manuia. E fefe manuia. Ai kule mea, a wala o lo o ia ke risu. Le ngai le fi au ngai a ke risu. Ki a whai le au ngai a ke risu. A vese no raka me, o lo oti o lo manuia le, ia ngā dwakura le pa me. Ai whai ki kilo mei, a wala o lo wola o ia ke risu. Ia. Ke le lang fa ya pe ya le love of money fia manguia ai fia ele price so ole ma e karanga pol me o lo ya ke riso ya lo ngala e kusai mara sa no fa faia le oti manuia pe fa pe e ola ya ke riso wa paulo langa du ya ke riso wa no e paulo nei oki e manguia al kakava ngale ola ke ola oti ola popone o kakala ringa ke riso ya makala ola oti o manuia le ya ola oti o manuia le ai esel ngalo le se vo de mani o si fai la fa no ko ola oti o manuia le fa sole longa se a mo ka fare le me ko mea fa nga ko nga ale lo ele oti uma o le manuia le nga le oti o langa ola ya ke riso o lo ngala so kan fai kau uma me ala la fa me manguia le oki na bisi ale o le oki manguia ale do le manguia le oki ka kan au ke riso ya me ale o le context popole o e kusema na fsi pasta uma fu anga pole lumangai pole i le oki pole le mai pole so fu maro loinga pole i le tama ainga especially pa pe kelela ka pole i le tau le leia o me o manga your reputation you give pole ase kala kangaka maka polo o se mea fa ka va e te au le tu fa masino mai polo kasero fa masino nga ole Atua so amana tua vola ke siano nga principle e ola fu e tu sai e mafua mai o manga me man nga popoli o ole ngalo ia po le malama ile Atua tu sai man for mai Yesu ke alu ai awina mai le si Fesoasoani ngalo fu ke siano nga ave mai e fio ya te uto me fio te tonu ya te uto e whaavavau so pe file mulsa valinga o lau umawhe me Yesu e fio o ia ya te uto e whaavavau o peo i le kaula inga o le mea le kifimanga e talanoa tu e kusumala usili le apas e perunga sifulu e relate le e tu samala sanu angaling whai mea ngalela e peru sifulu tolu fai upo sifulu lima fai mai fai upo lima rather ia au noa o toa mio male matape pe melo la ia ngata yo o to mana o imea o ia te o to but this one I want us to see mai awa o feta lai mai o ia matter of fact we gotta take God at his word fai mai awa o feta lai mai o ia o la feta lai nga ia fai mai o te letu u lava oe o te letu u lafua I lava ia te oe okay la e popole ai pea la e le mautino la e maso so how can that be the case o lo fai mai awa o feta lai mai o ia feka lai lo le tua that's it nei se si mea wa lua me kupu nga ele yield lo ele nga wa ele fa longo ele mulumulta ia lo e feta lai nga le tua o le mea nga ale nga wa ele tal tonu ina le tua o ele fa tu ina le that's another way of saying this God cannot do what he promised. What he promises for me o te letu u lava oe o te letu u lava ia te oe te letu u lava I lava ia te oe o tangata la e mata pe e kusa markala lea e fallinga mai e leta li tonu I whetalanga a lea tua kusa wa e popole wa e nau I le oa ai ngalo ia ke oe wa e halanga e ngau e halanga e popole I le tama o ainga meanga ua ngalo ia ki oe kala le tua me mai
mai au ko ke pole o te iai whaakasima o tō. Tō, pole, male iai le atua, male whaonglanga le atua. It doesn't come together. Ele mwhainga poro in one container. The presence of one is the absence of another. But tūlanga ngā le iai i. Ia, a whika kula e tu sa mausau noanga. O mea ai e whapole inga aku. O Tatou a inga, o le saunga le mu, o le ola malolo ina, o le lumanai, o le oa maltamau a inga. Ia, at tau la vang kako ilo whamai, a ua whetalai mai, o ia mai, au ko ke makpepe, au tu te makai kupe, pe a whawhaingo fi. Aisea, le anga lau whetalai le atua, a whetaranga le atua, o te iai whaatasima o tō. Ke leku la fo inga uko. Ia, pe ti ngā, pe whaingata, pe soronga le leima maangaia. The truth is, e iai le atua, e le tu la fo ina i tātou. It's a really comforting thought. Le mea lea, let's say, ua makua i le ai a sok whamui mui. You feel like you by yourself against the whole world. Ai oso mai lo la markala le. O te le tu la fo ina oi. Te le tu lava oi, te le tu la fo i lava ia te oi. Oka, you la alisi mea. This is God speaking. For me, o whetalai mai o ia. For me, whetaranga le ali ea. O te le tu lava oi, o te le la fo i lava ia te oi. No condition. As long as you are son, ile atua. As long as you are Christian, forfolanga le atua. So, who cares what the world think? Who cares what people say? Pea mea whako i ole si mea ngai popole i tātou o le tau le leia. E mo umia kau le, of course, e kau le kako. But if that's the price e kukongi onga o le mea lea, let it be. Pea tala whako so, everyone have mouths. And they love using them. Kaka umalawe whai whonga. And they can use their whonga. E whai umalawa ngutu o tangata, a leis kako whi au whaonga o nguko, pula kaka e whaonga rongu, po e kau kala ai, pe whai kako kala, pe speak well of us. That's not our problem. Our problem, neng kaka whai men kako mea, whai men kako uska inga, pole mai ngei. Ango mai le mele tong whai lea tua whai mai. Ia ngā, o peo mea nā, o mafuanga ngā e ongo pole i tātou. But we already have the solution. Ma le tali mauti noa, mai o io malmanino le lei, o mana mai le atua. Pastor. Ma no mai ke vai manga ia peo o mecha ia peo o mafuanga te tele ia. Inga mafua le popoli. Yes. Ia pese i o le alama ia tu mau perfa tu la fa pena e o te masalo na fa o mau piese si muri la fa o e ma fai ona to e fai sina fa matalanga fo ina le wingo fa punga le ia la e pedu le su tolu lima ia ngate ia o to mana I mea ua ia te o to ia ngata ia o to mana I mea ua ia te o to e fai ngako e Toe wha upu ale ile whisinga pasi whai punga e lima Hebrew 13 verse 5 so whai mai a wha pia koe wha matala pe koe wha upu se whainga wha pia o mana o ile mele o ian malos o mana o mele o ma whai mai ia ngata ia o tō mana o I mea o ia te o tō o mea la o ia te oe ia e malia I ngā, ia e whawhtai ngā, o le mea kupu e ngā, o le anga sala. E ke anga sala, e pia e le malia e menga, e tupu e le anga sala. E le o whapea mai la, a wale toi whai ngā luenga. E mau mani kupe, pe whapea mai, au koe whakaua, so o fou, po sau ka aware fou, po sau whale fou, e le o le winga ngā kala, a le winga o le talale I, aua le mana o I mea, e le avatua ia te oi, aua le mana o I mea, e le mawhai e na whai wa e whaakupuanga sala e le winga ngā kala o le awole whaia mea ngā awole whaatauru whare fōu awole manga oi mea lai mawhai e na whai al me whunga o le asosi pe o le upunga awole asosi I mea e le o I lo maa losi I oi e le winga ngā kala I whamei awole losi I mea e le o I lo maa losi a wai
o mea ngai kupu e le whaamaoni ai. Ia. E pepelo ai. E ngā oi ai. E i ufo I lava inga whasio ka ngaka ai. E anga sala, o mea ngai mo, a manga o se mea e le mawhai o inga whakau. A manga o se mea e le and you'll be ruled by that desire, by that manga o. Ngai o solo la ia au ala puunga, ala cut corners, o le pepelo, o le whaafolinga, o le ngā oi, inga ia maua lava le mea le ngā. Ala mea, e kau o ngā ngata lo manao, I mea lau avako le tue atu oi, wa o le ngaka o lo manga o I mea o e maua. E te le loto whaafetai I mea ngau e maua. O la whalau sau mopa. O masangi ni mene. Masangi le mene a mole. A misa mea kau kupe. A whapea whakaka ingai di makala le ilo lima. O a mea ke moa lima kala. Mo pai waranga. A ila se si mea no ke vaku o mamama lima kala. O ke rea whai ka wanga o kolo lima kala. Wa o le mene la o le mahoi o le mene la. Pea o se si pe se e rasa u ka. O masangi na o kulanga na. O le are kupe wa e kia. Ya ua pai wanga me ka mo faso. E ngakai fo ina u manga o au ko nga o ki si mene. O nga la ke le lar ko nga me la sa ma fo fa. Fela va sa so lo ma fo fa. Ya ke o fa ya ko bo ya ya. Ngoi lo. E nga o tu nga me nga e maua al mali la o fenga o kala le I ki kilo la le principle a pasta because mostly we speak of money here. Which is the way kusama context like a maile yai. But the principle in whainga e whapea I career. E mali, what o career wa watu ele tua ya tu ia ngaka I ngalo mangao. Wa ese umalawa tātou a pe vol kālengi. E avoid e kako ma le mea leo o le covetousness. Avoid e kako ma le mea leo o le mea leo o le mana o nau. O lo sosi fua I mea la awa peo o ka ua. Peo o oe ele leila o laka pi, a okfifia ke laka pi, a ele lesa o laka pi, ia o malia I le kāringa mai a tea. A o le asosi fua I mea le a mai a le atua e kia. Ia o malia, o leo ngarkala, o lo asosi malo le malia malo le whaalongo le kalare fe mai I ngatau mana o I mea o e maua. E ngalo ia ke oi, ngai whaftai le atua I mea ngau e ke oi. Peila o le sifakai ka inga pas peila hoa. O ki whafkai mavi ia le atua le a inga wa mai kia. Ko rua mana o whangau. I have 2 boys. Kusa mako, ua avea lo ufia whai whangau ko sifuru. Wa ngalo e ke o whafkai le akua. For these 2 beautiful boys I was given. Nga whai awa o le atua e whai makama I kama ki ko rua. A laua misi lo la ia o le mea nga. Wa vera lo ngau o me ngalo e ke whaftai le atua I mea ia. Pe o isi, o risi risks nga take e kako I le whamalia ina I mea o ia I tātou. O lea ngalo ai o le loto whaftai pe on verko. E mafuli lava kako ma whaule o amal tama o ainga I. I'm fine, it could be your career, it could be your family. E ka fia I oi man mele, me mapanga pe mako ainga o le ainga la. Mapanga pe e pe mako ainga o le ainga la ke le lak whangua mana ko kupe. Mapanga pe o whangau ka malua la le e poko ko e kālengi. So pe o principle ngā le o le mana o le mana o le mana. Yes. Ia ngata ia o tō mana I mea o ia te o tō. O lo manga o le mele. Ai ngana o ai le mele o a mai. Ngalo e ki oe ua assign o le atua I ngā. E ke leo mea applicable ai le principle lea. Mantua whamei. O le atua nei au mai. Okay. Le atua ngā au mai kālengi. Le atua ngā au mai le tamau a inga. Mea la ngā la whai mai ia ngata lo tō manao. E le ngā o le tamau a inga. But all other things. Peo mea nta talanoa ia ngei. E atangia I le whaatua I folfolanga a le atua. Pe a whapea ua le ngata le manao. E risi mea ki mga e whaaria li I pasta le mea leo. Hai upulanga e lima. Hipula vale 13 whai mai. Keep your lives free from the love of money. Mai lola ia lea.
and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. O le upu ngai wha o ngai me love of money, sama ngā kuspa ia o le upu o le afila kuros. O le afila kuros, o le akuros, o le silver o money. O le fila, it's love. O le ale iluma, lewe mai afila, o le anga, without. O le mena le kwa koe I, o le whasa moa, ma le wha Peretania, e fōlinga mai o se wha atonunga. Whai mai, keep your lives free from the love of money. Whai mai le whasa moa, ia au noa au toa mio, ma le mata pia. What it sounds like an order, it sounds like a command. But it's not a command. O le upunga a fila kurosi nga, it's adjective, o le adjective explain le noun. O le noun le I, o le lives, ia, po o le a mio. Il whasa moa, whai mai isi translation, o le conduct or manner of life. O le whamkalanga la lei, whai mai love of money, a kangola o whasa moa se mea la ka mai e tusa ma le original language, se mea whapea, o lo tō o langa, le mata e tupe, polo tō o langa le mata pe anga iei. It sounds like a command? O tō o langa, le mata, o tō o langa le mata pe anga iei, ngakaro I ngā. It's not a command, because it is not a command. Alfa pirka ngia mal fasamo. It sounds like a command. But there's a difference between the command and a statement. The command is something that ele kupu. There is an order for that thing to happen. But here, it's not an order. It's a statement. The truth. The truth, the fact about these Christians, the fact about these recipients, o le fua ile tu o le afa mai o tangata o lai ola le makapepea. Pe on fa ke kusa ma le fa liwinga ma translation that Talanoa le Uso, it's going to be something like this. O lo to langa o to wola le makapepea ngai, por ko wola le makai kupe ngai. Pe le o le mera ke fisili ai pastor mai ia ngata ia te o to mana o I mea ia te o to. It sounds like a command again, but it's not a command again. It karafe o kango ka o fa liva pe o lo fa malia ina I mea uma o ia te o to. See how le ke leo le swinga. O le mele ngafsile oi ia ngata ia o to mana I mea o ia te o to. That's an order. But ile falili unga e kusa mara o vai ka kuspa ia, because it's not a command. It sound like this. O lo fa malia ina I mea uma o ia te o to. Fa ngora mai. O lo o tō o langa le mata peanga iai. O le o langa ua whaamalia ina I mea wai a te o tō. See, that's defined. That's explain a kind of life e ola ele ke usiano. O lea, o le tangata e le ola maka pe le ola maka I kupe. O le tangata ua whaamalia ina I mea ua foa ina ia I la tō. It's not a command. It's a statement. It's an expression of a kind o kangaka iei tātou. O tangata le mata pea, o tangata whaamalia ina. A Christian must live a satisfied life, whether you're rich or poor, popular or unknown, still, ele mea alofa le atua, o lea satisfaction, tātou wola whaamalia ina, ile atua. Pe o isi ngā mea o tau o toelewa ai I, because it really sounds like o se whaatununga. But ele ai, o le mea moni la whakau e kākou, o lea, ola le makapepea. O le si uinga kanga o whasa moi, o le ola le mata I tupe. Because akros is silver or money. Ave mai, philakros is the love of money. La ye male alpha iluma. A philakros means without the love of money. So whasa mora kākou, ola le makapepea, o le makapepea, po le makai kupe. So, o tātou la ke usiano, tātou tangata. We're not ruled by the love of money. E kusa lei lava le upunga ma le upule whaunga ki mo keo 1 Timothy 16. E whaunga Paulo e a Timoteo, whai mai, the love of money is the source of all evil. That's the same word there. Alanga le o iei le alpha le luma. It's just philakros. It's just the love of money. Without the love of money. So tatola, we use money, we earn money, we make money, but we are not falling under that category
money loving people. We are not. We do not love money. We are not ruled by money. Yoi. Ole fasa moanga. Ole mele ye. Ole mata pepe. O inga ole mata pepe. Ole mata tupi. So tulangala nga. Iku se mafsiri pasta. So ia ngata ya utomana o imewe ate uto. So ko mai lola ia le mafau ka lau tele ngalo ka. Pe fatonunga, pe statement whether it's imperative or indicative, the same thing. We shouldn't be makapepe. Ele kau onga mana ona o maka ikupe matapepe I tatou ese because we are satisfied. Na o family ina tatou pe o kalvonga fe so ia. If you're not satisfied with Jesus, nothing will satisfy you. Ale malia o ya Yesu, ele aya sisi me ke malia. So tu langala kaunga ya tatu. So melia tu ke le ku u alava oi, o te le tu la fo elava ya tu. Ya afai mai tatu o le ali lo Fesoasoani ngale ile 13:6 of Hebrew mai o le mea lea Tatou te mawhai ai o na whai atu ma le whaamalosi afe mai lea tua o whetalai mai lea tua o te lea tu ua lava oe afe mai kako mai o te whai atu ma le whaamalosi o lea lii o loo Fesoasoani ia o te le whewhe lava I se mea whaia e tangata ia te tu langa kaunga ia o la whatutua ile tala le atua ma ola le popoli ola le fifia ele le ola le popoi ole oval ola le popoli ola le mata ola le fifi I me fai le rolangi ia tatou. Why? Because the Lord is my helper and I will not be afraid what can me man to do to me. So awareness of that truth change everything about how we live our lives. Why? Because we know God is with us and He is our helper. Afe mel salamu nga whaongo whai puelua o le atua o lo tatou maluia ma lo tatou malosi. E whai o ia ma Fesoasoani silisili puapua nga. O le whapalangi nga He's an ever-present help. Longo inga, anytime kako e awa pēla o e la velu ngon maunga kausu e sao ko le ambulance. Ia pose a kungu ufu nga le makiwa le ngi ambulance e le ia se help. But in the case la kako male atua, for me He's an ever-present help. Wherever, in the valley, in the cave, on the mountain, in the sea, in the forest, in the house, He's an ever-present help. O e malosi, o e vai, o e poko, po e valea, doesn't matter, He's an ever-present help. So, tu langa mai ke le full tatou, ola lotu te tele ma ono sai. Ola whaatutua. Tuama. Whaiar whina ngā lorere. Ma fia whainga luenga le atua. Ona ole tūlanga ngā. O ia la e lau kālawa ngā le pasta. I le lo atua. When you know your God. So everything's depending on that. Nioi. Ia le li ia te ia anga ia I tātou. No ngā lofa. No na manatu mai. Ia si. Nā inga ki koe whiwha popo o ke lola ka mai I whisiri fo le nea whiawhi. Ia au te lope a I sisi vai ngoi whiu. Tana mo po I ma. Tira ngona ele pao ngā mea o whawhtai. Tai rau sunga mo po kalame, whawhtai wha I le tua. Ia o ana whionga. Wa anga le ainga kuspa I oka. Le longar koe ngā ngumi I tātou. Ia sirvan whawhtai e tātou o mapa anga. So stasi ole a whiale nei. Au unanga whatau waa. Ia whapena o nanga le leile atua. Tofsia I tātou o mai lei loa male nau e fia o ina. Ia nā whionga. Ina e tere sona vi inga. Ia a whamanuia mai e tātou ola. Tau mawhai. Paulus to e whaapa ia tui lewa e ngā pasta whawhtai. Ia, saro la le tui umiese whamtaranga. Matu le nganga whawhtai fola mane. Whaasore nei a whiawhi o te talo ia sanga whaatumuina pēle tua le utu. Ia wāre soi fua whaamai non. Nona vi inga. Leo le tua, leo whafo ma leo whale. Ia, nona while mū mane.
Nona mapusanga ia pea o tu mai malolo na na fa unga pe tu la i mo sauna ia vi ia ile di Yo. a o te tarito ia o le fa unga na o le Tatou Talanoa le Uso le nia fiafi ia pe ia na fa tu te mi sola Talanoa le Uso ka ngoa ai se me ua la pe fo ile fa fonga mai fa no longo nia fiafi ia vi mai Tatou Talanoa fa so mai ia e mau foi se si tu de lei o por kalame ia e tonu le mafau fa manuia le tua lo loto le nia fiafi no swafa Yesu amen. Amen.